Veliki pozdrav, dobar dan. Danas pričamo o tome kako možete da očistite vaš PlayStation 4 Slim ili PlayStation 4 Pro od prašine, a da ga pritom ne otvarate. Kad kažem ne otvarate, mislim da ne koristite šrafciger, dakle da ne skidate šrafove, da ne skidate zaštitnu nalepnicu, već samo da, skinemo ovaj poklopac koji se nalazi gore. Onda ćemo doći do ventilatora koji je obično baš prepun prašine i to može pomoći, barem da kažemo kao prva pomoć, da se vaš PlayStation 4 manje čuje, ako je krenuo da se čuje bučnije, ili da ga jednostavno sačuvate da bi duže radio. Dakle, ne prilazimo ostalim komponentama, ne odšrafljujemo, ne skidamo zaštitnu nalepnicu, jedino što radimo je skidanje ovog poklopca. Sada ću vam pokazati i kako, a naravno vi ako do sada niste, zapratite ovaj kanal obavezno, imate još dosta savjeta oko PlayStationa, oko popravki, oko joysticka, kontrolera, naravno tu postoji drugi sadržaj koji će vas možda zanimati. Svakako, ako do sada niste, obavezno zapratite ovaj kanal. A sada idemo da vidimo kako otvoriti ovaj PlayStation 4 Slim. Napominjem, ovo važi i za PlayStation 4 Pro, pošto on ima samo sprat više, dakle ista ova plastika se otprilike nalazi gore, znači na isti način se skida, no pogledajte kako. Evo je dakle konzola. Dakle, sada ćemo skinuti, kao što sam rekao, ovaj gornji poklopac da bi došli do ventilatora. Prvo ćete ovaj deo polako krenuti da vučete na gore. Dakle, redom ćemo krenuti i onda idemo sa strane. Dakle, idemo ovako na gore, polako, vidite, polako. Idemo redom, drugi deo. Dakle, vrlo je bitno da ovo sve lagano radimo, da ne bi oštetili žabice koje se nalaze ispod i koje ovo drže. Evo, vidite, sada idemo sa strane, ovako, evo, već smo uspjeli da skinemo. I ovde se nalazi ventilator. Ovde obično da bude mnogo više prašine. Dakle, ovde ume da se nakopi baš najstrašnije i to je ono zbog čega vaša konzola ne može jednostavno da diše. Jednostavno onda se pojačava rad ventilatora i ne daj Bože može doći do pregrevanja i da konzola crkne. Sad ćemo naravno ovo usisati. Eto, to bi bilo to. Usisali smo, očistili. Sada ćemo ovo vratiti nazad. Dakle, okrećemo, ovo je prednja strana. Uzimamo gornji poklopac. Naravno, tu gde piše Sony i gde piše PS4, to ide napred. A ovo vraćamo tako što ćemo zadnji deo krenuti da stavljamo prvi. Dakle, ovako ćemo navući deo pozadi. Ovako. I onda ćemo krenuti sa svih strana, ovdje pritiskamo polako. Dakle, polako, da naravno nešto ne oštetimo i eto, kao što možete da vidite, sve je vraćeno fabričko stanje, dakle konzola, opet pominjem, nije nigde otvarana. Evo, tu je i zaštitna nalepnica, nismo ništa dirali, samo smo skinuli poklopac, usisali, dakle ovo je ono što preporučujem da radite često. Eto, vidjeli ste kako se ova konzola otvara, dakle taj zapravo poklopac kako se otvara, nije ništa teško. Valjalo bi to raditi u zavisnosti naravno koliko prašine imate u stanu, da nekih 6 meseci do godinu dana, možda i češće naravno. Svakako može da bude od koristi, bitno je samo da polako, kao što smo vidjeli, skidamo poklopac, da ne oštetimo žabice i jednostavno na ovaj način možete produžiti životni vek vaše konzole. Kao što sam rekao na početku, ako niste, obavezno zapratite ovaj kanal, imate još dosta zanimljivih videa što se tiče konzola, što se tiče kontrolera, dakle servisa kontrolera, neke osnovne stvari koje možete i sami da zamenite. Naravno, ima i nekih drugih videa na kanalu koji će vam se možda i svidjeti. Svakako, obavezno zapratite kanal ako do sada niste, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!